รองมงวิงล่องพอเกสเอเป็นปานิรัมเล็กเทียรองไอสคูลกับโฮมริดัมการดอมปีนี้เล็กนิสลองมันก็ท่านบางจินนิลิเทงตั้มตบีนอนเบียร์ตังตั้งเป็นอาร์จูปนิกะการเบียงลงเกวิกในเล็กเป็นเดเวลลอปกับเวในเล็กโอสมาราตุมโลกาจาร์ลีอามัวนัทุจะเสม็ดกวาร์เมนสคูลลองการเบียงลงออโตนอมัสคอนซิลและเป็น Education Department ตุมเป็นเกลังปังเครวีอเมกเกจังดุนคลิปอาจอกschool แทนบังมาติ school teacher อาตุมเมน่าใส่อันนิกันตามีเจคเลมดำดีจิฮุมริดำดีสีอาเจคโลอบายน้องจุเอนจอดเป็นตามีจัดอากังใส่ปะเวเดราจอกสีการเบียงลง government school ลองกะจาร์ลีดุนเอาสมารมาติไอ student อาตุมเกนาฮอกเทวิกอันโลบางโซละให้หวยสกอลลองทันบางละตัวมาอามญาอาศัยเจคเลมดำเดจิฮุมรีดำเดปัวเบียร์ตาลองสีอิงลองโพเกสเอรอมองเวเฮดบรันจ์อามายพูราหุลเตรังจาปอนลินสีจะเซเมต17 numbers สุจันเทนตา constituency รองมองเวบล็อกเป็น 4.5 kilometer อันกะเฮโลปานิรามเล็กเทียรองไอสคูลอันคลาร์ดักเป็นโลทันบางโดมาอเวมาปูกาจินีจีอาพานฮุมรีดำโลจะเซเมตอินเดียสรการเป็นอีซี ACT สลามโลRight to Education 2009 lage osomar ningkan trok pen ningkan krepli arta anapan lokachar divek nangji lapen lata ake joy pen pu alam than pon lo tangte kupia posi KAC atum lapen Education Department atum bangso ACT ateng RDN pon pedet lo lake manghumimi lokacharli amuan athua bangke KAC atum tami RDN vek nangji Education Department atum aphan tami ingsai pon vek kenang sot athe kidukelak arat atum ke private school mate kenam high school along ke pacharli dun un e kidukelak akhia da kawe atum ke thegri nang nilo puloma puta mathadam mimi lasi lahai hoya puthak rong kiduk kelak arat atum ningduk pen KSA atum aphan lam jathan si kuan ahok ma kuan ahok hema kachini jia phan humridam padosi klardak pen rat athengnu pangdak ponlo pini ka humridam inglong pho KSA rong mongwe head branch amai phu rahul terang dun mai phu dhoram singh be member Francis Teron Lapen media tum jok jak pini tami along high school along humridam pen klardak pen chini ponlo Lapen rong move block under kapar lo an high school along ki humridam jabji puta pachini pon lasi lahai hui abirta KAC Lapen education EM Lapen jasemet local MEC atumta RDP pen ahok pet akang sai longvek nangji Lapen than bang tami nang pivek nangji pusi pachini pon Kajinronga pen Thomson terang LK News Karbiang long Rong lo. Ito yung terang lo di. La so school long. Kavya jak ding ongsi. Ake the ding tu phanta ke chuning ri dun thola la so school long. Sar mukha ke pawang jia phan. La se la tu ke the ding tu phasi chuning ri dun thola. Ke pawang da jia phan bang ke. Ante em ladak sang lapen ason hai nang keron doma vela da. Sang nang ron re aja tanang ron re Non la so dak mane la non chiklo jon ni ma mate. lo joni ker selo nikan hini thom bak dulu Kahani ki thom bak ta dolo he. Ta. Ini tum pini ladak paniram lik therong labang soa school long nang nam ko kela lo rong bentan ini tum phan nang khobor lo je labang soa school long than bang kawe somar penang an kena hoksi theklong lo lasi nili tum hin ben isi kining jedam kang tung lason lo tim kar biang long dum hanta lason tak high school la hemalong than bang kawe dopik lang lasi lahai aputhak pustame nanglang te mate thanbang ga vedim pusme thanbang toite pusen ni tum hin pen romowe kese head branch hin pen chunin ri ke lalo athe ilutum kari anglong mate naho katim pustame atok ati da school do pik same thanbang ave lahai ka ve pensi osomar tum da penang an ke chari penta abazar dudun kok ason se theglong thekdam long nahok le dam pustame la ison bangke week ilutum kar biang long ge lasi lason tapavik vedeji la pen osomar pampa mesenji pura
Bong. Karbi Anglong pen angtan Uttarakhand along kibipon KIJI Open National Jump Group Game and Championship walong pathudun si Karbi Anglong lapen apia po pha nong mi kewan pi lapen ki kapathuta eson lopu mathasi angring phang chupi gold and bronze Serklarbon taropi gold and silver Ruptalin teron pi gold and silver Sensomir rong pi gold and silver Samimir angrong tisupi gold medal Jessica teron pi gold medal CM Crow gold medal alang nitum bang trok si ani marlia tum si nong e chapalong pon si Karbi Anglong aphan lapen apia po phan kemisen nong mi kewan lapen ke non kewan jilang setami Nepal atlong ta pathudun pen nong mi wan thubom lang puta ningjepon lapen Karbi Anglong aricho mate aning kemi abang phu KAAC Dr. Tuliram Rong hangaphan setami kachuning ripon lasi ajar asai amo dorde phopeke nangrap dun tha pusi chuning rilo news report LK News Karbi Anglong non-ban eating India pen sih itu kayak pacu itu pun non-ban deh. Adalah ubi gini tumpah. Oh, mana amalan itu mana lah senang pacu tu nih tu non-ban lah hasil itu kalau pacu. Ini jadi kalau si Hanko, Charlie ini Hanko dalam si Hanko. Text so aneh. Talented pick nili event namin kay freestyle long nili silver silong lapen double touch team event long gold silong do pardon nili men's carbon taro ki lapen nige do lapu rong chikram near Bagmari difu lapu puso ko Medical College ado ni kelong dun ke silver pen gold silver kelong dun kini double under long silong dun lapen double gold kelong dun mai ke double dash long silong dun ini kelong dun ban ke criss cross long gold and pen ke endurance long 3 mix endurance long gold kelong dun Adalah nanti tum kita ambil fan. KACC pen peni akhirap nang rap dan mana itu mafan. Nang itu mana lagi? Nanti nanti tum rap. Girang jilan stamina nanti laki KACC satu orang Muhammad kami rap jangan kau ima nanti tum. Nanti tum mafan. Kalau tak kela tak mampat tu parong rolong. Nang ipon nang yalin. Eminasi dalam lapisan financial dan eminasi ini financial yang kita apa ngabe eminasi pensi dah. Cuma kerja. Nilang hanggang nangrap nun sir Rakro chairman natin sir nangrap dun lo alang nakirap dun na join siniti patakan league lo nakikagawa hantami Nanti tum non kibang jilang stamina. non kibang jilang ka nilitum lang si Boricon po lapen nilitum Nepalong si International Championship do non 29 to December 29 to January 3 an sila pansin non nilitum non ako pini kundi pinapen masinitum ako na practice session mag pag-check pag-basketball lapen pagpupin lang dati non itum na nini trakan batudang lo chingmai tang lo manikun puti of the Medak Federation na chingmai tang lo sikun puti muning malom da Karbi Anglong ta next national championship man kita senang biji pero si adik dia man kami training di lo nang mane nang lapton back man ko laban mane ni tum jogjak si man la student si ni tum non kita paan si mane production kikang lo mane bipo na national championship man kita puti la si nang mane earning kami la so check up chito do jikan si training di lo Kau tanda na. Mini sumirong pi lapen hindi kita growing pi dito lakben dito man di bang total 7 jumbo 7 players lapen dito pinisipat Uttarakhand Nainital si Patram national championship lapen dakira antu sa kami sokta Highland lap side lo 7 jumbo golong lap side lo lapen
ni arong lo pin la san ka long han long naman long pot la pen ako mi than che paduk pen pot ni arong lo nanti nang litum ani tum he hada ki sopta kapre event lo mane ni bang ki 30 second speed la pen 1 minute speed ho Apen sopta rasong taksi master event ki do upot ala anu team players ta mane sopta ekta in revlo la pini bangke master event bangke la pen team nong kami enlo la pen category bang kapre la he sub junior do la pen senior ini tum bangke da ni tum ha da 7 jon dilam pen ti junior rong tum ken anti sub senior category side lo nanti nang litum hala dak 17 no socheng thenta constituency arlo niphai hini matijonga cheklo rongmo vela pen rongagora angka sarkar pen aronatang kelang pacharli jia phan rongmo ve police station na ki mi a osi jiwan mara ka phan sarkar pen nangche toilo ar reading kloi pen rongmo ve long osi ka ve no na ki mi a osi wanglo pu pen rongmo ve KSA head branch amai phu rahul terang dun mai phu thorom sing be chunbang sumandar inti lapen alangri sangho Francis Teron lapen local pherangke KAL pen lovsing terang news fast Karbi Anglong pen jirso inti luti kimi news Karbi Anglong pen Thompson terang atom pen akimi osi jiwan mara ka phan karcho pe dupon laso archo data phit pen hadak alam hai hui chethan chimun pon lapen rongrop angkang pi koson si kemisen atobar anat kapaprap thekji aphan lapen school au somaraki kangri kangkrang kecho pen kepajok ji alam chepachoi pedopon osi jiwan marak kaningje ke jat kisung hai hui le do sita birta chipi pen cherap chetopon bom nang pen pherangke sita kaiketa kacherok tok kedo thekji aphan chuning report Kazirunga pen Thompson Tera LK News Karbi Anglong Pinya berta ke lansi kang ton poniglo do metha mi korang tu